Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ban Kyntiew ki kam Jngohkai Pyrthei hakini kisngi bamenta. Layo ya kejingki jingsar jangki babon hakaleng kejela. Kamtam hakitu ki benta badan ki jaka ki balak ban kring ya ki nong Jngohkai Pyrthei na kejing itenat kamairam o bat kejinglong jingman kamariang hakita ki shnong. Ban kring ya ki nong Jngohkai Pyrthei syakawai ni ki benta jongkarilum jantia. Kata syakashnong yap mala kabahak bapo ka East Janta Hills District. Kasnong kaburan ya kawai kaksha be itenat ya kabalatip kum kaksha lamu. Hakashitarek benai no pra banwan. Ka Kynhun rembai ilaka Tourism and Environment Society kan sa Pynlong ya Tamasa ka basisngi kabala ai kerteng Latu Thin Festival. Ya kani gala penbana de kidkhot jong rembai ilaka Tourism and Environment Society hanne kasngi ka arpu pratrek unai weng hakaji kendo bat kinong pathai kubor Hasilong Press Club. Nakalian jongi kalau terkatai bahkan sitarik di Sumbar kan sedang ka Latu Thin Festival itu Pynlong kani festival kani ke Jakarta mah kadang gawe ka ksat ka kerteng ka lamu movie yang tu lamu falls ka ba paros kata 4 don rupiah itu ya kan dengan yang kadang ka Jakarta ka ba re teni kum society ka bala ki bon ya le on pisman ru isro ke di footpath ki temporary kalau dekat ka ba kaunsan hangne kalau mau promote suai kan ya kan falls itu seperti ba kan ini kisah apa itu nada kata jumi.